Dalairam Longtlain, Dalairam Times Mininan Kut Kanin Tlaina, Thawngthanhnak Kulenga Chiapa Thawngthanhnak, Thawngthanhnak kan nei lai cha adi dong tiang rak ngai chiao dingin kanin som na Thawngthanhnak tu mangben sung. Minau au mi akir lo mi chu ha ka peng chung kir nak nol kham an silai. Islairam khulupi ha khale apeng in minau na ram chung le mizoram ador mi na chu Chiapa thadi hlana nan rak kir di lai. Akir lo mi chu ha ka peng chung kir nak nol kham nan silai tia CDF ha khani Thawngthanhnak Kulenga Chiapa leiruka chathan an chua. CDF ha khani chun leng achuak ding minau thai pinak chachial tik minau ahopo chial piak kho asilai lo. Ama pumpak adam lo ruanga zo ter haumi chu adam lo nak si boy cha lai. Chun chung kharthi sen lai thi lo kong asia chun thi lo nak fian ter na ka lai. Chun hu akir than lowa chun keima nan ka tlei lai tia bekam piak tu ri lai. Chuban tuk dam lo na ka si lowa thi lo nak le bekam tu hi adik ko tina ka sang uka si lowa pastor ni thai pinak chachial ding asi. Chun hu lo nga leng chua nak nol pe ka silai I akir than ti lowa chun bekam piak tu ni truan volak ding asi. Chun kir dingin au mi minau kum hleiruk in kum som thum le panga kar ha ka peng chung arak kir lo mi le ning chang lo in leng achuak mi chu ha ka peng chunga kir nak nol kham an silai tia CDF ha kha Central Council ni chun chathan an chua. Aliam chia Chiapa Ni thuma khan CDF ha kha Central Council ni chun Thawngthanhnak Kulenga Chiapa Ni khat thok in ha ka peng chung achuak kek mi in lo ngai mi le mi minau po ni atang lei Thawngthanhnak hi nan zu nak lai kanin thei ter na. Pakhat nak minau aho phat ni ha ka peng chua tak lo ding le achuak mi chu getin kirtar nan silai. Panhi nak minau pa po ha ka Township Reserve Force Training kai di ding asilai. Pathum nak paudo thannak chunga mizoram le ram chung hundang aphal mi minau pa velte ha ka peng chung Thawngthanhnak Kulenga Chiapa thadi hlana rakir di ding asilai. Palinak paudo thannak chunga ramdang aphal mi velte Thawngthanhnak Kulenga kum chunga thongkhatal tho chiao ding asilai tia chathan an rak chua chang. Chinral zam sing ni shong ahimnak tlang shona an Islairam hi kum Thawngthanhnak hleili mi lu rel na ka singa shong an chulaka sing ni shong chu kum Thawngthanhnak Kulekhat Myanmar ram le Chin State boinak ruanga ahimnak muna an kong ICA ni Chiapa hleiruka an than. Chinral zam sing ni chunga singkhat le thongsom thum shong hi Myanmar ram chunga an thongsom sari shong hi India rama an India ram Mizo State Myanmar ral zam thongsom li le thonga shong an chu chunga zatuak som kwa hi chinmi phun an si adang chu Sagain ram chen Maghuai ram chen le Rakhine State mi na an si. Mizoram pengko pasaria ral zam kem zale kul sari I minung thongkul le thonga le somruk sari an thongkul leng hi in hlangin an hleya chewkhat chu mi dum nga piakin mi zong an Islairam area zatuak som riat leng chu do thannak to ral kap ni an changna in van leiral ruang le Islairam ram khelkong ruanga mizapi ma in lawa an kir khawri lo. India ram Mizoram ku mizapi nhani Myanmar ral zam na chunga enteina akar chincha Myanmar ral zam na chu anrama kwat nak ding cha le reng nak ding cha phun phunin an towa. LADC kong Chiapa Kulethuma High Court ni atuak tan chan lai Autonomous District Council kong kawa High Court ni Chiapa hleiruki atuak tan mi bekhia nak atuak kholo Gauti High Court Aizol Bench ni LADC kong kaw chu Chiapa Kulethum atuak tan chan lai. LADC Chief Executive Member CEM Sibal Changmi ZPM MDC Siliao Puvizir Sang chu tukumno hongkulesaria CEM cha chawhla na si. Achitruainak LADC ZPM chawza ni chun budget session zong tukum vaute hleisari in kulni chunga budget zong pasasi. Asina in budget chu phungkal in pasasi tia Mizoram mangki ni achawhlang lo. Chunhua BJP le MNF ni andir United Democratic Alliance ni LADC chawza kan serkho tia mangki sina anchimi anshuai tua MCON PBL2
MDC BJP shuai tu pu en zangur chu tu kum biang re thlep ni riata CEM a Thawngthanhnak tua ase ZPM chawza CEM pu vi zirsang ashwai mi hnani chun CEM in thak konga phungon mi asilo te diknak a umnak nga malak dingin High Court a bia anter Gauti High Court Aizol Bench ni chun tu kum biang re thlep nga Purnishra Chiapa Ni a LADC kong hi atuak befunak atuak kholo cha a Chiapa kule thum a atuak tan chan lai High Court I beter asi cha a LADC a chawza fek fuana kholo tu CEM sileo pu en zangura zong rian chuan kholo in phunglam ban tuk chun LADC hi tu kum dong leya election to asilai KG Somsari ban thapai champion tlangwal ban lalduat chu LDAWA ni sungloi nga in andon Central Lairam Longtlai LC a khosa puti sang khumle pini tlemna I anfapa tlangwal ban lalduat chu Longtlai District Arm Wrestling Association sung ni sungloi nga in andon tlangwal ban lalduat hi thongni kulenga chiapa ni I Mizoram Ramkul Kholipi Ramhlun Indoor Stadium I NJ Open Arm Wrestling Championship KG Somsaria champion ase tlangwal ban lalduat hi Longtlai District Arm Wrestling Association ni Longtlai LC YLA hola sungloi nga inandon tlangwal ban lalduat hi kumhlei riat si a ban thapai zuam naka a zuam mi ase teinak amhu nak na chu thongni kuletum lukla a gold medal pakhat thongni kulekli memorial gold medal pakhat CYLA Golden Jubilee a gold medal pakhat thongni kulali lukla a gold medal pakhat Novice Championship Aizola gold medal pakhat State Championship Senior Bronze medal pakhat Mizoram Open Silver pakhat NJ Championship gold medal pakhat National Maharashtra thongni kulali bronze COC Championship of Champion voinga chuntlang balwan lalduati national players ase Longtlai District Arm Wrestling Association hi kumhni tlingdeng mi ase Ramleng le district dang in medal paruk le national medal pakhat anken liawasi MZI headquarters Longtlai ni Longtlai kauke pui chimtwar cha Ruby Thongsum rukle thongli chu CYLAGS na ampek thongni kulenga chiapa hleili zanglei suimilam pakhat a Longtlai kauke pui chimtwar mi na cha I Mizozai mi inzum khom headquarters Longtlai ni charity concert anto mi tangka anhu Ruby Thongsum rukle thongli chu YLA Golden Jubilee Hall Longtlai a Central YLA General Secretary Pu JH Larindikasin a Mizozai mi inzum khom headquarters Longtlai shuai tu nani anpek hi ipek chatna ka hin Mizozai mi inzum khom headquarters Longtlai President Pulal Ompuya Chinza ni Mizozai mi inzum khom headquarters Longtlai ni hibantuk in bom nak Longtlai bazar veng le chan mari veng kau kek pui chimtwar mi na cha I charity concert atwa kho hi members na ipek chatnak thongin ase chun YLA Golden Jubilee Hall Central YLA nangkan manter na ka le pumpak le Skynet KTV zone le live in akan thapiak tu YouTubers na chunga lunglom bia kachim hi charity concert kan to naka chowa pek mi velte chunga Mizozai mi inzum khom headquarters Longtlai kanilom tuktia achim Central YLA General Secretary Pu JH Larindikani Mizozai mi inzum khom headquarters Longtlai ni charity lungthin keng in khokhan nak nan ngei mi hi asung loi tuk mai le chan zonga Central YLA he inei niamin kwa khang na usi CYLA chu Mizozai mi inzum khom headquarters Longtlai cha a inka ai ongpengko te achim thongni kulenga biang rei thlep ni som thum zan suimilam pasale cheu shonga Longtlai bazar le chan mari venga kaukek pui chimnak achhuak hi kaukek pui chimtor na cha a thongni kulenga pur kul in kulekhat a Mizozai mi inzum khom headquarters Longtlai ni live mangin YLA Golden Jubilee Hall charity concert antwa Longtlai ha kha than tlang na lungthin ishimna kongchon nak angei thongni kulenga chiapa hlei saria Longtlai ha kha than tlang na chu Longtlai chan mari sangkal vari biakin hola jing suimilam pasha in zanglei suimilam pathum tiang lungthin ishimna kongchon nak angei tia kan thai lungthin ishimna kongchon nak hi Reverend Valnal din pui ai ne
Chin Refugee Coordinator Ministry Lairam Iswa Krista Baptist Kaushan LKBK ni achon piakna hi chon piakna ka atel mi pakhat ni chun tu leo kan rambau ruwa kongle chua ke lo nagram itin tukna khosakna kong I lungre thei in kan liawa tu ban tukin chon piakna ka hi an kan shruai tu hnale chon piak tu pastor pa chunga lunglop nak chim chok lo kan ngei nihin chon na khi chon piak tu zong athiam ngai hleya tliang ngai in mi lungthin a riana chuan lungthin thil rit zong azangai ngai te achim longkai kho chunga hin ha kha than tlang hi in hlangin in somsari songsang an I aminung in zathum fai an hi chunga hin kum upa hnai le siang hak chia cha chong liao an tam tleirol an tuk lo tia kan the Mariana zum tlak lo chu man tlak an slo tia po singul lian chung MLA ni achim Thawngthanhnak kulenga Chiapa Ni Longtlai District Volleyball Association Silver Jubilee Lomnag LADC Hall Longtlai I Mannaka po singul lian chung MLA ni chun Longtlai District Volleyball Association kum kulenga atlin na lompi hnanak le zanglek mi hna chu asikho chung izuamin ramlemi phumhai ngal ter tu dingin bia ria na po singul lian chung MLA ni chun kan ramni a herbik mi chu zum tlak te in Marian chuan hi ase Mariana zum tlak lo chu zai mana man tlak an silo an dir mun asan deuh dewa ram cha a swalan tua deuh amikip ni kan ma le zon chiawa zum tlak te in kan rian chuan si te achim Longtlai District Volleyball Association Silver Jubilee lomna khi pu PC Malsom Tluanga Vice President Longtlai District Volleyball Association ni ashwai Mizoram Volleyball Association shwai tu hna zong ni an man pi hna zan leya Jubilee lomnak zan ria dum nak an ngei tu tan Thawngthanhnak chu khavial khan asri lai zau tu le ngai tu nandi lak chunga kanilom mai zara kani tong chan te hnalai